Għaliex għandi nagħmel kwarantina f'lukanda u mhux fid-dar tiegħi. Hekk qaltilna persuna li tkellmet ma' Net News u li esprimiet ir-rabja u d-dispjaċir tagħha għal fatt li ma tħallitx tagħmel il-kwarantina fir-residenza li għandha f'Malta iżda intalbet tmur toqgħod f'lukanda. Din il-persuna li kienet għadha kif waslet fl-ajruport internazzjonali sarret illi ma jistax ikun li persuna tintalab tħallas biex tmur toqgħod f'lukanda meta għandha ir-residenza tagħha. She asked me for my passport and she was leading me to somewhere else, not to the exit. I said, where are we going? He told me I'm free to go home for quarantine. She told me, wait, we have to check something. So I followed her with my daughter. And there were some other, I don't know, of health authorities, some policemen, group of people. And they were telling me that I can't go to quarantine home, I have to go to the hotel. Bħala hemm diversi oħrajn li f'dawn l-aħħar jiem ilmentaw ma' Net News li ma jaffordjaw xi ħalsu spejjeż li jitilgħu għal eluf ta' euro sabiex joqogħdu f'lukanda għal ġimagħtejn sħaħ. Fosthom hemm il-Maltin li jaħdmu fuq ir-rigijiet taż-żejt. Intant, ir-reazzjonijiet fuq il-medja soċjali qed ikunu ħafna, buħud jgħidu li bil-kwarantina qed jieħdulek il-flus minn ħalqu liedek. Oħrajn qalu din kummedja joħdulek 1400 euro mill-but biex tħallas lukanda meta jkollok dar fejn tmur, stat li tilef kull sens u jitratta lil kulħadd ta' skjav. Jekk wieħed jonfoq 100 euro kuljum, f'ġimagħtejn ikollu jħallas 1400 euro, ammont ta' flus li xi nies lanqas biss jaqbduh f'xahar. Dan apparti il-fatt li persuna jista' jkun li ma tkunx ġejja minn barra weħeda, iżda jkollha il-familja magħha u bekk l-ispiża tkompli tikber.